Thokozani bomkhulu, thokozani bogogo, thokozani bonhloko. Dala ngangigcina abantu basekhaya njengoba ngathi nje ukunyamalala kancane. Sengibuyile bogogo njengoba bengishilo ukuthi ngizothi ukuphuma kancane ngiyothola the high priestess ozongikhulisa ngokomoya, who was appointed for my journey. Ngibuyile, umsebenzi uhambe kahle, uJehova ube nami, amuhle ngaso sonke isikhathi. I'm not gonna read the word, but I'm gonna give you a verse as an assignment kubathandazi inyanga or ngasho ngithi abaprofethi. The book uNkulunkulu anginika yona namhlanje to share with you is Jeremiah 23 from 9 to 40. Jeremiah 23 from 9 to 40. Ngicela sikhuleke. uNkulunkulu namandla, uNkulunkulu nomusa, Baba wethu osemazulwini. Siyabonga Jehova, siyabonga menzi wako konke, siyabonga mveli incinge. Sibonga amazwi osinike wona singabathandazeli namhlanje, siyinyanga namhlanje, sabaprofethi namhlanje. Ngiyabonga uNkulunkulu wami ngoba uyasikhumbuza ezwini lakho elilotshiwe abafundi bakho bala kulo mhlaba. Siyabonga uNkulunkulu wami ngoba amazwi walo ayasibuyisa endleleni uma kube khona la singenzi kahle uNkulunkulu wami. Siyacela uNkulunkulu wami wehlise umoya oyingcwele ekuhambeni kwethu nasekwenzeni kwethu nakuzo zonke izinto esizenzayo. Usilekelele kuyo yonke into esiyenzayo. Siyacela Jehova, sicela amandla okuphila kuwena, sicela inkazimulo kuwena Jehova. Yebo sisahamba sisaphila kulo mhlaba, iy'vunguvungu eziningi, ukona kuba khona, kodwa sicela intethelelo yezono. Sicela amandla okuphila kuwena Jehova. Yehlisa umoya oyingcwele uNkulunkulu wami kubo bonke abathandazeli. Yehlisa umoya oyingcwele Jehova kubo bonke abaprofethi. Yehlisa umoya oyingcwele Jehova kuzo zonke iy'nyanga amagumbi amanye omhlaba. Khosi bakho uNkulunkulu wami behlele emhlabeni esiphila kuwona namhlanje. Cherubim neserafim behlele uNkulunkulu wami nobukhosi bakho emhlabeni wonke jikelele. Ingelosi zakho zezulu Jehova zehlele ngaphakathi kulo mhlaba. Ingelosi Michael, ingelosi Gabriel, ingelosi Uriel, ingelosi Raphael. Kumagumbi abanomhlaba ingelosi eziyingcwele zehlele ngaphakathi kulo mhlaba. Ingelosi zakho ezingcwele Jehova usiphe zona zehlele kulo mhlaba. Sikhuleka kuNomkhulwane umama wethu oyingcwele, ukuthi konke kusilungele, konke kusikhanyele kulo mhlaba. Ingane zethu zingabulawa indlala, nathi singabulawa indlala, ikhonomi yethu ikhule ngapha eSouth Africa, konke kulunge, konke kukhanye Jehova. Singaba yini umoya oyingcwele ngaphandle kwakho, ngoba konke osithumile ukuthi sizokwenza emhlabeni sibheke wena Jehova ukuthi singazenzeli ngokwazi kwethu, kodwa kusebenze wena umoya oyingcwele. Sibonga amazwi uNkulunkulu wami osinike wona sabathandazeli. Siyacela uNomkhulwane ukuthi asisize, asondle singabathandazi, asondle sabaprofethi, asondle sabafundisi, asondle siyinyanga, singabulawa indlala, ngoba phela isitha esiyindlala mase sifika. Yingakho abantu abaningi bese bayaphambuka sebenza okungalungile. Siyacela Jehova, sicela usigcine, usikhanyele. Sicela kuwena menzi wako konke, sicela kuwena mlenze umoya, sicela kuwena mveli incinge, sicela kuwena Somandla, uNkulunkulu wabokhokho bethu, uNkulunkulu esikukhonzayo, menzi wako konke emhlabeni. Wena wadala izulu nomhlaba, wena owaziyo uNkulunkulu wami ukuthi kuzoyenzakalani. Kungekho nomprofethi oyedwa owaziyo ukuthi kuzoyenzakalani. Siyabonga amazwi osinike wona kuJeremiah. Siyacela uNkulunkulu wami ukuthi bonke abathandazi, zonke iy'nyanga ziwafunde la mazwi, bawafundisise, bese konke kuyakhanya Jehova, bese konke kuyavuleka. Jeremiah 9 verse 40, ukhulumile mdalo zomhlaba, uphefumule ngonyama yezulu. Sizolalela esilalelayo Jehova, senze ngendlela yakho. Sicela usisize, yehlisa umoya oyingcwele kubo wena osiholayo kuzo zonke indlela esizenzayo.
Baba wethu singazulu, malingcwaliswe igama lakho, umbuso wakho mawufike, intando yakho mayenziwe emhlabeni njengoba yenziwe emazulwini. Mawusiphe namuhla isinkwa sethu semihla ngemihla. Sithethelele izono zethu nathi sibathethelele abasolwa. Ungasingenisi ekulingweni kodwa sikhulule kokini. Ngokuba umbuso ungwakho namandla nenkazimulo nobukhosi nobungcwelisi kuze kube naphakade. Umusa wakho nofefe lwakho Jehova lihlale lihamba nathi ngaso sonke isikhathi. Uthando lwakho lihlale likhona empilweni zethu. Nofefe lwakho uNkulunkulu wami nobudlelwane obungcwele. Hlale sikhulumana nawe Jehova, sikhule kuwena Jehova, senze yakho intando singenzi intando yethu kuze kube naphakade. Amen. Makhosi amakhulu, ngiyabonga simzwile uJehova aphefumula namhlanje. Bengizivulela izwi elokuvula inkonzo yanamhlanje ukuthi sizofunda, kodwa uNkulunkulu wavele wangikhiphela leli izwi namhlanje kuJeremiah 9:40. Umlayezo amnike wona namhlanje ukuthi sikhulume nabaprofethi. Ziningi izinto ezenzakalayo kubathandazi, abaprofethi, abafundisi ezingamanga ngendlela according to what uNkulunkulu ayifunayo kuthina. Kumele sizibheke bantwana bakaJehova, kumele sizibheke bantwana bethonga, senze kahle umsebenzi wethu wokunyanga, umsebenzi wethu wokuba abathandazi, umsebenzi wethu ukuthi sibe abaprofethi ophethwe umoya ongcwele, ophethwe ithonga lethu. Seziningi izinto ezenzakalayo la ngaphandle, seziningi iy'nyanga la ngaphandle, baningi abaprofethi la ngaphandle. But uzibuze wena ukuthi njengoba uyinyanga noma umprofethi wenza kahle na, wenza ngendlela kaJehova na, wenza ngendlela yethonga lakho na? Abantu balahlekile, abantu sebadidekile, sesisaba nokugcoba amajazi wethu sithi sabathandazi, sesisaba nokugcoba ubuhlalu bethu sithi siyinyanga, ngoba uhlazo langaphandle lidlisa amahloni. Amanga sewamaningi, abantu sebenza umsebenzi kaJehova because they want to benefit something. It's no longer manje ukuthi sesenza umsebenzi wamathonga, sesenza umsebenzi womoya ongcwele. Manje sisuke sabeka imali phambili. Ingathi niyazi ukuthi vele kule economy le esiphila kuyona esikhathini samanje imali iyafuneka. Akukho esizokwenza without imali, ngoba siney'ngane, sinezindlu, sifuna ukubhadala iy'moto, ziyadura yonke into. But besicela kuma uNomkhubulwane ukuthi asiphe imali ngendlela eyiyo. Ingane zethu singalambi, nathi singalambi, ngoba vele kwasemandulo uma oyingcwele wayevele khona asinakekela kuzo zonke izinto esizidingayo, singabathandazi, siyinyanga, singabafundisi. So ukuthi manje abantu abasokwazi ukukhuleka, abantu abasazi ukuthi kwenzakalani ngenkolo. Ziningi izinto ezenzakale, angeke ngize ngicede nje, angifuna ukubuyela emuva. Kodwa umoya ongcwele mawubeka phambili, uJehova umlenze munye, umenzi wako konke, umveli incange mawumbeka phambili, yonke into yakho izogcama mntansekhaya. Ngiyacela, yazi namhlanje bengifuna ukufundisa ngokuphahla. Mawuphuma uyophahla esigangeni, bengize nje ngithi ngizofundisa ngaloko, but ngoba ngiyangithanda ukuvula izwi likaJehova kuqala. Ngathi mangilivula kuNkulunkulu kwathi ukunginika lo mlayezo ukuthi namhlanje tshela abathandazi bonke, abaprofethi bonke bake babuyele kuJeremiah 9:40. Iy'nyanga zonke zike zibuyele kuJeremiah 9. kuJeremiah 23, uxolo balaleli. kuJeremiah 23:9-40. Jeremiah 23:9-40. Sike sibheke ukuthi sisahamba kahle endleleni amathonga asithume ukuthi siyenze, kanye nomoya ongcwele uJehova uba wethu usemazulwini, umveli incane, umdali wezulu nomhlaba, asithume ukuthi siyenze. Izwe selonakele, abantu abasazi ukuthi bazophephela kuphi, noma beza kuthina asikhoni ukubalungisela, ngoba yonke into esiyibheke phambili sokuyimali. Masiphefumula nje imali. Yazi kunzima, economy yethu ayimanga kahle la eSouth Africa.
iy'gulane ziyeza ezinye azinamali, just because azinamali uhluleka uxolo kakhulu. uNkulunkulu unamandla, uNkulunkulu unomusa, ngicela ube nami Jehova. Njengoba ngithume wena mdali wezulu nomhlaba, ilimi lami malishelele mdali wezulu nomhlaba. Khulume wena Jehova, kungikhulumi mina. Abantu bayagula, bayeza bajika emageyidini, abanamali yokukhokha, uyahluleka ukubanqeda. Wena sowubeka imali phambili, bazokubhadala ngani? Angisho ukuthi laphana abantu mahhala, cha, angisho kanjalo. Abantu kumele bakhanyise emsebenzini wethu ngamakhandlela ayadura, konke kuyadura. Kodwa kumele sicabange lokho ukuthi abanye abantu, umuntu uswele, ufuna umsebenzi, ufuna umgeze, umhlambulule, makakhanyise mthandazi ngalokhu anako. Uzathi mase kumkhanyela abuye, bese-ke azobonga ethongeni, abonge nakumoya engcwele. Ngicela sizibheke ukuthi sisahamba kahle na, sisayenza kahle. Bengithi ngizothi caphu ngendaba yokuphahla, ukuthi siphahla kanjani. Manje going forward, before ngikhuluma, ngizothanda ukuvula izwi uNkulunkulu anginika lona, ngilisherele mina, bese-ke niyahamba niyofunda ngalolu zwi, ngoba phela ngicela uJeremiah 23:9-40 mkhulu. It's a service on its own, ngeke size sicede mangathi ngifunda wonke. But ngiyacela it's an assignment, bantwana bakaJehova, bantwana basekhaya, amakhosi, ukuthi sibuyele kule ncwadi kaJeremiah Jeremiah 23:9-40. Sizwe kahle ukuthi uNkulunkulu umuphi lo mlayezo awenzayo, ngoba ulaka lukhona uJehova. Nani niyazibonela la ngaphandle izinto eziningi. Thina sabathandazi, siyinyanga, sabaprofethi, siyasaba nje ukukhuza abantu emphakathini. Umuntu makafika lapha endundeni azoconsulta noma enze okubi, uyachubeka wena umtshela amanga ukuthi hayi konke kuzolunga. Bese sitshela ababulali ukuthi uNkulunkulu nabo uzobakhanyisela. Then izwe liya ngokuya limoshakale kakhulu if thina singabathandazi, thina sabaprofethi singalikhulumi iqiniso ebantwini. Ngiyazi ukuthi iqiniso libuhlungu kakhulu umuntu makazolithi inkomo kuwe athi ufuna umncede. Kodwa umuntu makangenzi kahle, why ungamncedi mthandazi? Why ungamncedi inyanga? Ngikhulekele lo muntu, umhlambulule, umcele into ethelelwe izono, abone ukulunga. Makube thina self sivuma ukuthi yebo yonke into yinhle, i-right, sibalapha sibakhanyisele, labantu bachubekela baya phambili, balokhu bayabulala, bachubekela phambili, balokhu badlemela iy'ngane, bachubekela phambili, balokhu nje yonke le violence egcelela i-South Africa angeke iphele makube nathi asikhoni ukuyisiza ukuthi iphele. uNkulunkulu usikhethile, anenhloso ukuthi wayasikhethile. Bengicela senze kahle bazalwane, ngicela senze kahle. Ngiyazi ukuthi kunzima, kodwa bengicela ukuthi siba abafundisi abaqotho, silikhulume iqiniso. Yazi kubuhlungu, ithonga nalisazi ukuthi lalikhona lilale kanjani liguquke, ngoba manje yonke into esiyikhulumayo nje sesiyazenzela, akusasebenzi ithonga, akusasebenzi abogogo nabomkhulu, akusasebenzi ingelosi zezulu, akusasebenzi ithunya, sesiyazenzela ngokwazi kwethu. Yingakho-ke bese mase lichela-ke ithonga, ngoba phela uma uzenzela intando yakho, nabo bayathanda nje ukuhamba bathi badedele emuva bakubukele ukuthi wena uzoyenza kanjani. And then mase under pressure-ke sobona ngathi hayi, ngathi isithunywa sakho asisenamandla, so uyahamba-ke manje uyosakha. Sesicala lapho-ke bazalwane, sesifuna iy'gubhu, sifuna lokhu ukuthi bazilekelele iy'thunywa zethu, ukuthi siloku sichubeka sishumayela amanga, siprofitha amanga, sigcugcuzela ukuthi abantu benze okubi emhlabeni. Sizophila emhlabeni onjani? Sizophila emhlabeni onjani? Masiyinyanga sikhona ukuthi umuntu eze athi nayi indoda ngiyayifuna, ishadile, ngifuna loya mfazi afe, bese nathi siyachubeka sithi na bulala lo mfazi, nasi isidliso, dlisa le ndoda, naku ini. Sizolungisa izwe kanjani sabalaphi bendabuko? Angizenzi ongcono, ngithunywe yizwi nayi. Mina bengizozikhulumela ngamakhandlela namhlanje, but before ngikhuluma ngiyathanda ukumamela umoya oyingcwele ukuthi ungithuma ini, ngoba uma ngizokhuluma nani
okusho ukuthi phela lokho engizokukhuluma kumele ngiqale ngizwe kuqala ngizwe ukuthi uJehova uthini, ufuna ngikhulume ngithini. Mina angeke ngizikhulumele into engiyifunayo, angeke ngikhulume amagama amnandi angasibuhlungu ukuthi ngizame ukugeyina kunjani ibizana i-crowd. Iqiniso liyafuneka bantwana bakaJehova. Ngiyazi ukuthi iqiniso libuhlungu, amanga amnandi, kodwa sometimes kumele sizame ukulungisa, sizame ukuthi nelizwe lethu libe ngconywana, nomsebenzi wethu uhlonipheke, ngoba thina uma kube silokhu siqhuba izwi lamanga, siprofetha amanga, sitshela abantu amanga, senze izinto ezingalungile, then umhlaba wethu wonakala ukuya phambili, nathi i-value yethu ayisenasidima ebantwini, asisahlonipheki. Noma uthi ungithandaza abantu sebayakubuka nje bathi ayibandi ungithandaze ziphi-ke, ngoba phela sesijwayele ukubona izinto nezipho ezenzakalayo emhlabeni. Bengicela abantwana basekhaya ukuthi sizame, ngiyazi ukuthi kunzima, zama ukumfunda uJeremiah 23 verse 9 to 40. uNkulunkulu ukhuleke uma uceda, uNkulunkulu uzokusiza. Ngiyazi ukuthi kunzima kodwa uNkulunkulu uzokusiza. Masibe nabathandazi beqiniso, masibe nabaprofethi beqiniso, masibe nabafundisi beqiniso, masibe yiy'nyanga zeqiniso. Ungazikhulumeli into ephuma ekhanda lakho, khuluma into ekhulunywa umoya oyingcwele. Ungasikhandi isithunywa, isithunywa sakho sikhuleka, kuhlala edolweni, guqa ukhuleke, size siziphakamele sona. Ungathwali idlozi maliyisebenzele lona, ngoba uma usuthwala idlozi uyalivalela, uyaligcilaza. Ngiyanicela abantwana basekhaya, ngicela umuntu, mina namhlanje ngithunyiwe ukuthi ngizolungisa ezweni. uNkulunkulu abe nani, uNkulunkulu angibusise. Amen.